sinasa ko akhir na pigaw makita luyaway. Batuan na ada, to makita luyawa. Iya ko nasumbang itaw 100 sabu. 10 sabu na. Makita luyawa. Iya ko lino na jama makita luyasi. Tapi ko akhir na jama makita luyawa. Iya na sa tanrana nabi ta apa itu tanrana to macilaka. Ya to sinasa nabi ta to mau apa to sibalik natin. Nakalupay rodosa ang kay pura napigaw. Nalupay. Nangarang ni. Maringarang dosa iyo ang kay pura napigaw. Sehingga di na napigaw iliso, maringarang. Tuli nangarang iyo raya kupuray na agasan na. Ina-cerita salah tahu puray na aga tahu pura na lawarang para na tuli maringarang rumah karawe ang kapal dosa pag si puro pigaw. Pura ujak kita tahu Yang kedua tanrana to yaitu to mau na sa nabita. Iya rodeceng angkay pura na pigaw. Di nangerang. Ko dendre ro tuli na tapuy. Dia tidak mengenal amal yang pernah dia perbuat. Apa ini biasa? Napisik di juta mantu ilalam masigi itapung kue apa sulah apa yang roy rampe. Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah purani dendre ipasilen narang sumpajam magaribita nasibawa birjama memuare gifung Allah Ta'ala sumpah jedendre ilaksanakan angkekor itu natarima pung Allah Ta'ala. Magai nasabak dek tu nasinin na iya tu sompajang pa bu natarima pung Allah Ta'ala. Angka tu sompajan dek natarima pung Allah Ta'ala. Si bawa angka tu beri jama dek natarima pung Allah Ta'ala. Iya ko iya ro sompajata napasabari mi karna yang rega tolo masigi napasabari mi karna angka karnana iya na bansa di na terima pun Allah Ta'ala. Iya ko angka karnana. Tabi di jamaah yang dirahmati oleh Allah. Denrek na singgungi iaro jamaah saparie makade. Salah satu sebetulnya motivasi magana iro macin iro saparie supaya iro angkai tabi di angkai iro sidepek bola nama sigi angke tergugah. Iya kumakutana kak tabi di apa iya kuwita-wita yukwe kayak nama kurat topat hobong di makurat di makurang. Padahal bola peganai kiri kanan. Tapi
Utanai ki iro waktu ne bangun ye musallai ga agala satta nama cawek mu masigi. Tabe ide cawek ku masigi. Agala satta nai bangun ye masigi ye musallai nang katu macawek masigi suali salah. Supaya macawek kilo mak birejam. Tabe Pak Imam tu bagare. Tai tema pemula ia rolima waktu sompajang siaga sab. Nasaba ala satta tu dek tamelo di supaya birejama karena mabila-bila cek dek magi palik nama cawek nama sigiin. Nadi nagan na dua sapon angkatoni sapari. Katoni to pole komai. Kege. Lo kege ya. Nang kabola Pak kiri kanan Pak dek. Iya nana sanabita maka da angka matu siddi waktu na berlomba ia rotawe memegahkan masjid berlomba pertandingan mapakalakan jaga masjid tapi sayang digagisi nai lalu takkan na nikah pemaku kue pae cek di bangun sigi masjid ia ro lagi masjid siddi deni leponoi na tumak bangun sih. Coba memudahkan sebetulnya, memudahkan kita berjamaah. Tapi apa yang terjadi Pak? Ya makku ini. Bahkan hadis Nabi ta angke lalam maka dalau salata. Angka martika maka dalau salata dek gagas sumpajang tapi menurut ulama dek ni makna ya korla salata dek nasuku. Nasa nabita dek nasuku sumpajanna si dia tahu ya ko angka macawe bolana poleri masigie na de nari masigie mas sumpajang. Ya rohat desa maka dalau salata. Tapi dimaknai oleh para ulama maka dade artinya korode nasuku. Dek nasuku sumpajanna apalan na sumpajanna iya rotau mas sumpajange ya ko engka tahu macawe ribolana masigie na de nari masigie mas sumpajang. Abi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Salawat nanya mapassalama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus surah pecepurang purana lentik pungalla ta'ala rilebok na yetanai ialai sebagai akka coereng baik ritujunna atau tong linota maupun atau tong akhirat. Sarekuam mangi nato pada engka salama rilino makopoto paro atau pada engkau mupak matiria surimundina pungalla ta'ala. Jamaah safari yang dirahmati oleh Allah, iya ko menurut reke-reke ngaku angka nakapat 2 tahun apa si runtu di iya ko menurut reke-reke ngaku. Iya terakhir kak hudi usalai tolik ka ammi si acara ta ko sulili corona terakhir angka tu masih sebelah kiri baru terakhir kaya. Tapi biasa muka na hubungnya Jaris tapi biasa masuk ka hotel pombale nasangan kana nasa misi ustaz alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nasa nabita makade angka nasang apa itu tanrana to macilakai. Apa to tanrana itu nasa to maupoi. Alamatu syakawanti arba. Tanrana nasa nabita itu tau macilakai angka apa. Nomor siddi. To macilakai. Toloi na tunda-tunda resangi to macilakai nasa nabita nakalupai nomor siddi tanrana nakalupai rodosa purena pigau nasa nabita itu to macilakai tanrana. Yang kedua tanrana itu to macilakai nasa nabita tanra kedua na iya ko angka amala purana pigau sini narampi-rampai na. Iya do waktu nama lapa tu dawe sa saping gere
Tulina pau. Dia selalu mengenang amal-amal yang pernah dia perbuat. Ina senabitai tengi ya. Ya nabi tami pau. Kana rampilale kita. Nasaibul ibad. Ya. Tanrana itu nasa tumacilaka. Ya. Ya. Nakalupa ya dosa angkai pura napegau. Yang kedua, toli natapui toli nangarang yero amal angkai pura napigau. Mata luna. Iya. Iya kolino na jama makita loyasi. Batuan na ada. Iya. Iya kuni tete punai motoro. Melo punai oto. Itu macilakan asa nabita iya. Iya. Iya to sinasa ko akhir na pigau makita loyaway. Iya. Batuan na ada. Iya. To makita loyawa. Iya ko nasumbang itawe. 100 sabu. 10 mi sabu lay na. Makita loyawa. Iya ko lino na jama makita loyasi. Tapi ko akhir na jama makita loyawa. Iya na nasa tanrana nabita apa itu tanrana to macilaka. Ya to sinasa nabita to mau fae apa to sebalik nati endre. Nakalupay rodosa angkay pura napigaw. Ye, nalupay. Mengarang ni. Maringarang dosa iyo angkay pura napigaw. Sehingga di na napigaw iliso, maringarang. Tuli nangarang iyo ya kupuray na ya agasan na. Ina cerita salah tahu puray na aga tahu pura na lawaran parna tuli maringarang rumah kadawe angka pala dosa pagsi pura pigaw. Pura ujak kita we. Yang kedua tanrana to ya tu mau fae na sanabita. Ya. Iya rode ceng angkai pura na pigaw. Ya. Di nangarang. Ya ko dendre ya ro tuli na tapuy. Dia tidak mengenal ya, amal yang pernah dia perbuat. Ya. Apa ini biasa? Ya. Napa sih di juta matu ilalam masigi itapung. Weh apa sulah apa yang roy rampi. Ya. Yang ketiga ya to sin tanrana itu na satu pungalata nabita. Ya. To mau fae. Iya kolino na lelung makita luyaway. Batuan na aga. Iya. Iya ko angka motor bali bolana aga na pau syukur ka. Iya. Boleh mo panasangnya. Iya. Ajok ka maga payar bali bola ko kasi. Iya, istro ni. Iya. Iya to si terus istro maka da to si alhamdulillah. Makanya mo pa daripada timur bola ko mati ni wani. Jadi selalu pandangannya ke iya kulino. Lalu yang keempat tanrana tosi itu tahu na sanabita tahu mau fae iya ko akhir na lendung makita loyase. Iya. Magina make gana iro pasapari liwa ikan angka 20 bulu angka 20 kega alu mak berjama ko masigiku magana ya bali bola kan ada ule. Selalu memandang iya tuli makita mendre magana sumbangir tahu magana ule mak berjama nanya dek nasirapi mama sini. Selalu pandangannya ke atas. Sibalik na to si kita liaway. Jamaah rahimakumullah. Maka ini salah satu Pak, adakan itu siaga ni taungnya safarnya. Bahkan mungkin ada di antara jamaah safari itu karena kasih yuli aku pemasin pungan natala. Seingat saya liwat ni taninya luar biasa Pak. Milo kinaga magi na macen na iya ko iya miro beri jamaah milo na pigaw Pak, maki ka na masigi. Tapi apa? Memotivasi yero angkai siaga tanah Pak. 24 minan weke. 2 magharibi nan luar biasa. Masa di muna milo kita terbuka ini rumah cawe ko bola na ini nalawi. Yero lagi to pole bulu, to pole amas sangang, to pole yawa. Angka Pak lomay lo patobong. Maga didi mak bali bola masih gini talo dia termotivasi. Iya nasa nabit na din re. Iya to si to nasa to mau fae. Iya ko agama na pigaw. Makita lo yan siya. Maga na nule tahu na iya de ule. Maga na si di juta na sumbang, masa de ule iya 2 juta.
selalu di atas. Jamaah rahimakumullah. Ya, titik saya kena tamai Isa 11. Itu baru muqaddimah. Dek payah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kasih di pandrita riasangi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang Imam Ghazali. Ia populer ero Imam Ghazali. Ero Imam Ghazali oko Iran jaji. Ero nandru mamusu makukwe siba Amerika. Tau siaga tu apa dan tu 50 masih Hijriah. Yeah. Meninggal tahun 505 Hijriah. Yer Imam Ghazali ya sidi waktu yer Imam Ghazali na pasipulung yer murid na pada ye. Ini pasipulung murid-murid na. Yeah. Napa makutana Imam Ghazali ko murid-murid na ye. Elok ni tay tanggapan na yer murid na. Yeah. Andang yer pakutana Imam Ghazali mati. Yeah. Yeah. Jadi agak waktu si di Makkah Imam Ghazali Makkah murid ku nasu. Yeah. Ni gana sa paling macawe riale murilino. Yeah. Ya kalau tanai kibu ni ga kira-kira paling macawe rialeta. Paling jawabat ta Makkah daki. Ya lakaiku ustaz. Iya tu. Lakaiku. Iya pakutanane Imam Ghazali Makkah muridku. Ni gana sa paling macawe risese murilino. Angkat balik Makkah ya syekh. Ia rona sa paling macawe riseseku rialeku rilino. Tu dua ya pajajakku. Iya. Angkat tu balik Makkah ya syekh. Ia rona sa paling macawe riseseku rilino. Iya. Guruku. Angkat tu balik Makkah dia rona sa paling macawe ena seriseseku rilino sahabatku. Age baliang ngiri Imam Ghazali ripasale gari Imam Ghazali de. Age nasa Imam Ghazali sininna iya tu nasa papi balimuna tungang mana. Tungang. Tapi iya nasa paling macawe rialeta rilino. Bu pa tania tomatuatta tania gurutta tania sahabatta tania tolak kita niga paling amat tinggi kematian amat tinggi nasa Imam Ghazali ina tu paling macawe kiga kilau amat tinggi na peringaranga ki pungala talela na korange ay nama takunu yudrikumul maut. Namo ko jelo kiga. Kendro manroy. Okko ko salo ila wala tokko. Okko ko watak tanay ila wala tokko. Okko ko masigi ila wala tokko. Ay naman takunu yudrikumul maut. Paringarang ki pangalata. Amateng ide na makkade yero ide mega salapah nga saya ngi biasa makpedi. Iro sabak iro mi hadire ta pelajari gare Pak Di coba gare kita perkembangan yang makukuai. Iya. Sejak tadang kang iro ya senge sapari kemudian angka pacarama kira-kira iro jamaah lo kiga mana ngiro mu tabe di tabe. Iya. Iro isek bulata. Iro isek bulata kendro iro umuru na SMA. Iya. Loke gamana ngiro umuru na SMP loke gayero mage na yero ilala masigi iya kami na malolo umur 40 tahun loke gayero barana saya lena maka de malam pemu umuruku malolo mupa nah selingnya tu salana anak muda makuku nah sabak nangga ya le, nah maka ada malolomo pina sama tua pak mantu, nah sadar rustas. Angka memang gak surak pole ripung Allah Ta'ala maka ada anu. Anna mi polo nani mamantu napa wala nyawamu. Kade gaga. Saya gaga surak pole ripung Allah Ta'ala. Nah dia nak hati-hati nah sabayar na tiwi. Nah iya resang amat tempak, dia itu nama kadak. Iya, to matua pamante, to malasa pamante, tan itu serak nah, iro salana iro mega ini.
Iya kalau loloy maku kue umur manoloy. Apa nangga dengir ya sangi amating tomato apa syarat nana sangi tu mate ustaz. Tomato apa tomalasa. Syarat na ya sangi amate pak iya ko makinyaw ito. Iya tu syarat. Kullu nafsin dhaikatul maut. Apa ringaran sige pung Allah Ta'ala. Iya ko makinyawa mo ide tu na makada pung Allah Ta'ala. Iya ko matuwa ni umuru na malasa na tatajangi lewala nyawana. De makada pung Allah Ta'ala. Kullu nafsin. Sepanjang makinyawa ko tajangnya lemu yala. Nah iya namanya kayak sehingga apa? Magina kira-kira. Coba gare. Tapudangi rona takulat tu. Nah. Iya. Asum pajak-pajak ki. Mati amma ni nalamma ni nyawa tapung Allah Ta'ala. Coba-coba talendring ye rona ta. Loki buru. Tapi tang. Kadaiye na umuru na mate. Nape talung pulang. Iye he. Nape si taong. Iye nape 2 tahun. Na mate. Liwak lolo na mate. Iko umuru muna. 10 ni asera. 20 ni. 25 bahkan melo nupak bene mati tau pema. Na di sisi gama ingat-ingat mo. Yan na tunapadat kinabita makadae pamigayar maringaranya sang yamateng. Maka na itu nasa ulama makadaya tu tau tuli maringaranya amatengnya angkat talu nasa ngalabiranya ringiri pung Allah Ta'ala. Itu tuli maringar amateng. Nomor sidi ia tuli maringar amateng. Dia nang kana tunda-tunda ia resangi tobat. Tuli bersegera bertobat. Tuli masih ajak kena sangi dosa upigau ye mate karena dia mau tobat makanya itu tuh tuli merengar yang matengnya tuli masih gay tobat. Yang kedua ia tuh tahu nasa ya itu penderitaan ia tuh nasa tuli tahu tuh mengereng amatengnya ye tuli merengar yang amatengnya ye na punna ya rosipa qona ya sangnya qona tuli syukuri mega gadalle ya ringir pung Allah Ta'ala cedega dek nangka na merasa kurang tuli ya, sudah merasa cukup qanaah ya. Yang ketiga ya tuh maringaranya matengi ya tuli makasiwi yang ngari pung Allah Ta'ala maraji makasiwi yang itu tatan repa ya to sinasa to pandrita iya ko angka tau nasang iya dia namanya mengerang itu mati, tulina tunda-tunda ya tu asangnya atau wakang. Tulina tunda. Manu pi umur 44 tahun. Yang kedua, dek nang merasa cukup biar dan yang kering pun Allah Ta'ala. Si mengeluh-mengeluhna. Yang ketiga, dia makutu masong pajang tidak mugare. Makutu masong pajang itu. Ya. Ayo nasang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Minum titip itu nana pakutana apa sih di? Yang kedua pakutana Imam Ghazali. Makadai muriku. Dia dendre paling macawe. Aga nasa paling mabela. Iya kolino. Iya kolino nasa aga nasa paling mabela. Angka Bali ya makadai ya saya nasa paling mabela kolino. Iya koe negara Cina. Mulai ya waktu negara yang paling jauh dan negara Cina. Yang kedua, ya rona sa pamabelay nasa wakulino, ya rona sa bulangnya. Engkato Bali nasanya rona sa palimabelay lino ya rona tasoy. Angkato Bali makada ya rona sa palimabelay lino, ya bintang-bintang. Hagi Bali yang ngirim Ghazali, makadena sininna ia tu papabeli munasang tongam manang tongam yeah. Mabela bulangnya mabela mataso mabela bintangnya tapi niya nasa paling mabela waktu pural laloy na iya di natulay pa apa seseba hebat na tawe sesogi na tawe pa disengal sa hebat na teknologi di nanulay palisuk ibu pa kada lisugaki umur 20 tahun di nanulay di natulay ya paling mabelay na sa Imam Ghazali adalah waktu pural laloy di natulay lisu pa makanya itu ya ku angka kesempatan pada ya tabi ini angka kesempatan ya ku wedding tajama ya soe tajama isu aja tatum de baji ajak ke
Di natarampi iba jadi natite matan na semuk ba puli timur. Sebab ia rasa nyawa pak dik nius. Maka nana sanabita makadina bitta. Ya. Ia ku angka tahu makanja ia amalakna ia so daripada wani. Ia natu nasa tahu tu beruntung, tu saro. Ia ku makanja ia so daripada wani. Ya. Ia tu sinasa nabita ia ku angka tahu padamu ia so na wani. Ia natu nasa nabita tu rugi nasa itu. Tu rugi. Batuan na ada ia rawani waktu talumi masumpajang beri jama' talorumi. Ia so lorotomi itu rugi nasa ngi nabita. Ia kanjana ia kolorong ni dendre si ditapulei alo siki magari asar alo magari ia nasa. Ia to sinasa nabita ia ko angka tahu makanja ia malakna yesu na di parawan ia natu nasa tahu nabi. Ia ko angka nasa nabita makanja ia amalakna wani daripada isu ia natu tahu nasa tahu macilaka. Tu macilaka. Ya ku angka kesempatan tak pak bu ada kesempatan baik untuk bersamaan ya rega dalek nariki pungan Allah Ta'ala hajat tertundai maka ada bajak ya sangadi pik nasa badik gaga tu jamingi maka ada tua mupi ga sangadi. Yang ketiga ia pakutanani Imam Ghazali lo muridna maka dah muridku aga nasa paling malopo kulino paling malopo ya. Jadi angkat balik maka da iyo rasa paling malopo yo kulino iyo bulu bulu angkat to balik nasangilino angkat to balik nasangiro mata soy li olopo na maka de Imam Ghazali sinina iyo tu nak papi bali mutongan mana tapi iyo rasa paling malopo yo kulino aga ya rupa paling berat adalah kemahuan hawa nafsu. Ya nafsu. Ni walaupun ni teh bali bola nama motor melotoi. Bahkan tidak sedikit coba gare. Beberapa hari yang lalu Pak, ini disebabkan karena nafsu. Beberapa hari yang lalu ketua kepala BGN ya, Badan Gizi Nasional ditikam agak pasabari. Ia dendre pakutanana Imam Ghazali yang ketiga. Apa yang paling berat? Apa yang paling melupu nasa kolino? Kemauan. Rasanya hawa nafsu Pak. Itikam. Bahkan mereka tahu Pak. Dia nak peduli asalnya halal agak harga. Yang penting tercapai keinginan nakun bahayanya itu asalnya nafsu. Kemauannya asalnya nafsu. Hati-hati kipa iya asalnya nafsu. Yang keempat pakutanana Imam Ghazali. Hei muridku, ya ko dendre pura na kutanang aga paling macawi, aga paling mabela, aga paling malopo makutana si Imam Ghazali. We muridku, aga nasa paling matana okulino. Paling matana. Angka bali na sambasia ya se, angka bali na sambaja ya se, iro nasang bulu es. Maka di Imam Ghazali, iya betul. Tongan nasan, singinna iya tu nasa pibabalim muna tongan man. Tapi yang paling berat di dunia ini Pak, Bu, amanah. Ya sang amanah. Mata nak lagi titi. Ya pui di migalak datu si nalulung ire sang amanah. Nalulung kalaman na wajah. Dede. Iya kalaman na wajah. Melo mencari bupati na wajah padahal amanah Bu. Rasanya penggampang-gampang gitu ya sange Pak ipatitipi amanah. Berat. Makanya itu waktu Nabi Tamil waktu namendre Mi'raj. Iya. Ipitangiri malaikat Jibril iya ro kadaan na okku neraka. Iya. Angka tahun itu kor Nabi ta pura si lerappa ulumna ipakalipu si pema lerappa si makuta Nabi ta malaikat aga batuan na iro nasanya na ro umma mutu tiang sumpajang. Iya, ya podangnya anak tayo tayo masumpah yang lerapa itu lumuna pura si matu. Yang kedua, yang kata tahu nita, yang motor raso na tanan, yang motor na panen nih.
Yang motor raso na tanang ya sina, yang motor raso na sangkin, jema pebali si manabites. Maleka aga to si batuan na iro. Na sangia na rona satu na puji masidaka. Mangkuronas. Angka si pitangi. Maka dai sina kare-kare tapanen. Tapi tania kunukun na terbuat dari tembaga. Dia cakar mukanya. Muli. Makutana si nabitna. Malika aga to si batuan na iro. Na sangia na rumah mo to na puji. Cerita salai, cerita jak na padan na patau. Berikut, angka to tahu ya rupa, ya ipitangin na bitta, ya angka aga-aga na tiwi na lempa, tambah matana, tambah panay, tambah matana, tambah itambay. Ya to si di biasa kono lempa na matana, tambah kurangi, tambah matana, makutana na bit. Malika aga batuan na iro. Nasanya na rumah mo to tarima amana, de pa na selesai manay, milausi. Tabe amana bu, tabe bu, ini pak, yermonrita amana tu yermonrita pak amana, amana itu si di bu yerong kekobolata yer 10 sere tahun 10 nami tahun amana tu yer masa gamai, ia tu na perintah kina bitahi, tabe ini tu matuai, iya amana na bitahi na panda budake, maka ada muru auladuk, iya pesan na bitahi ini lori tu matuai, indo ambu, muru auladukum. Apa rentangnya nasang anak mu masumpajang ya kuna rapi ni umuru na 7 tahun ya na rapi 10 tahun na cia masumpajang wading mucal berbahaya na iya pasan na nabi taluri amanah tu hati-hati ki bawah ya berjejer resalion termasuk engkau tiwi amanah tu ya rumah amanah tu lihat pengalatan no tanai ka matu kada ustaz polikia ku maladu nang kamal dia ngotoh polikia ya rumotoro inang kamal dia no tanai mana ki amanah pak bahkan yang melekat pada diri kita amanah-amanah tu mata tapak no tane mana ki lari ki bunga latala gratis ye limai matu hehe ye matai matu ye da culingnya matu alhamdulillah tak perguna kamu tidak cerita perlu dikimarin kali ngacarama ia mun na yero la ilaha illallah itane mana matu hehe anjismihi pima belahu ye rotak kalim kege makibunang ye pakutanana nap ye matu natanak ki matu bunga Allah taala ye nakui patokon ni bawi poler ki guru lori pada masar anjismihi ye rotak kalim pima belahu kege makibunang ye ro aje mu patek kaloki yer imam mu pake maga yer becili mu pake maring kalingaga yer matam mu pake makita aga no tane mana ke matu pungal taala amana-mana itu pak masa gamay makadawaran para mina jabatan amana de apa bendeng yusing inasa yer labita yer umur susana mati pertanggungjawabkan yer sangi amana majapude dah ketumilo menjadi pemimpin marajilat dat ya sangi pemimpin pertama nih depa depi yang berikutnya purani dendre yang paling berat di makutana si manggasali pakutama 5 maka dia muriku aga nasa paling maringa ngokulino dendre pakutanana aga paling matana aga sinasa paling maringa mapibali iya rumuri na maka daya siya iya nasa paling maringa kolino iya tu nasang au debu au angkato bali nasanya tu aju mareko do mareko angkato bali makadasang iya tu apa kapas iya nasa paling maring kulino hari podang ngiri manggazali maka dena hai muriku sinina ya tu papi bali mutunga manang tapi ya paling maringang kulino meninggalkan sholat paling liwa ringan itu tak sumpahnya iya paling maringan nasi menggasi meninggalkan sholat madu iya aja na ini iya tuh nah perintah pun Allah Ta'ala pak tabe iya paling pertama ya perintah nabita okumu kita namakan nabita umuru sekian umur 10 tahun nabita ilang timan jadi nabi nak turungi onro hebat na onro bahaya na onro itu asangi sumpahnya ngalak biran na itu ibanding dengan perintah lainnya sininna iya ro perintah melalui mana mi Jibril atur miaya Jibril tiwi isuro kema puasa Jibril atiwi aya isuro temen haji aya semua kangadina sumpahnya nabita sendiri berhadapan dengan Allah untuk luar biasa itu asangi sumpahnya nah ya tuh na ini mega de maka da iya mirbawang anak kalau marombo mangga biasa sumpahnya tumatua bahkan haji sekalipun pak mega mangga biasa sumpahnya padahal dia dapat sumpahnya sininna iya tu amal angkai pagangka hajita umrota puasata sidakata de gaga mana guna-gunana angka na ya kuyi si diri gaga
maka sia-sia semua. Ya. Sia-sia. Dek gaga angkat na sinin na iya tu haji ta umrah tapi kesiaga ke malali sulu tanah Mekah umrah. Iya ko dek gaga ya sumpah jangan. Nah ya tuh nanti biasa liwak gampang ini tatang matu pik. Apalagi kau angkat beting ya ribu-ribu haji ya dia angkat ni haji jemaah haji mak dia api dia. Kita negara jemaah. Oh hebatnya. Kalamanan ya ya. Nah kau dah sumpah jangan apa dia sumpah jangan pun dia tu napa dia puasa. Kekebijakan na pengalata lori dia puasa nasang paing pamangkana minkum marilun au ala safarin faidat min ayamin ukhar ya ko angka ko nasa pengalata marilun malasa ko au ala safarin angka ko dalam perjalanan faidat min ayamin ukhar wadiha dia mau puasa nanti hari berikutnya apa kok misalnya pura pira malam tapi sumpah jangan deh. Angkamu jalan dari kila nagagamata iya ko dalam perjalanan musafir ki sana iya ko tumala salah satu tadi tama sumpah jangan agak kira-kira ustaz dia udah tutong nih tuh ki on rubahayan tu sang iya ko dia udah tudang ustaz liu ka dia nage sakawai menurut deterwai dia gagal jalan mata yang muko on rubahayan itu sang sumpah jangan di napa kimatu masa-masa macet dia lanyak ni sumpah jang lanyak ni subuh lanyak ni lorong lanyak ni sarai lanyak luar biasa sidi waktu sumpah jang kita tangi makana itu Nabi Musa alaihi salam puri teguruk ke malaikat gara-gara ini angka tahu lori Nabi Musa makunrai lo melok mengulur Nabi Musa Musa na tarima mu pagar Allah taala tobat nasangaga pura mikau nasapura ka nasa manu nomor tempu jaji yang anak akhirnya ya gugur kang ya anak ya yagi podang Nabi Musa na sadek adeko atur ngamani pacobana pung Allah taala ina ya nakan nato de namit talaba ne rumah kunre atur malaikat Jibril Musa magi nasa namulalung idende rumah kunre iya ro dende rumah kunre melo mangolo riko melo toba maka de mutarim musemoga nasa ngima Musa dosa paling berat daripada ro dende nasangaga meninggalkan sholat Pak marampok ki mabunuh kita berzina ki masih lebih berat meninggalkan sholat daripada itu bahkan 1000 kali berzina masih lebih berat meninggalkan sholat Pak dosanya itu sangi sumpahnya daripada berzina 1000 kali nah itu ini dianggap biasa-biasa Pak terakhir kata Tony saya iya aga nasa paling matarang kulino iya si renta iya rumuri na jawab kada siya paling matarangnya nasa kulino iya tu padang aga na paling magasali tonga tapi iya nasa paling matarangnya kulino aga lilata lilanya paling matarang luar biasa Pak yang paling tajam di dunia ini adalah lisan makanya nasa Nabi tak selamatul lisan fi hibbil lisan asal makanna si dia tahu pul dari sejauh mana dia menjaga lidah hati-hati kita asabak dua itu Pak mapapole ya sang ija riwata kaleta sidi timut tayar galilata yang kedua pengkorak lain ya sang lila luar biasa dengan mudahnya tak caci maki tahu ya dengan mudahnya nasang itu cerita jana tabalai tahu pada lina si luar biasa Pak bahaya nama kasudang itu ya sang lila apa yang paling tajam aga nasa paling matarang kulino kada padangnya nasa cungasa tapi paling matarangnya nasa kulino itu timutah itu lilata luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ekon rukapadi apa atamatunisa apa ya ruye pesangaleng ko te ustaz ya kumacarama ka jam namit tabe akada ka makweje magi jero ko kasih ko dicing melo pigau tuli angka saja batasna ya muna ko pangilet tong ya biasa ka makir-kir itu hana patinro kita tete talun yang dia pernah aja nah dia gaga berani makadai pangilotong paja-paja ini ya muna ko carama na dede napa je siaga jadi itu ku decing pak ipigau liwat juga na halangan jadi tak jamamui iya miko jai pigau ta coba nih gar tiga kata tegur jamaah yang dirahmati oleh Allah
Ya, jadi kuan roga pengajar demi galak ndak kok reki-reki nyon. Mimin ni setengah na jadi sekitar angka 40 menit lebih. Ya, sekitar 40 menit. Tapi Bapak Ibu, ya. Den re pau singgung ngamat ngajak kaman nasangin tahu idi galuyolo atau ya luyolo. Dia nam kali nasurumin ka papajamai ki. Pada tadampang ya papura malapa tahu di pagasi tabi tadampang agak angkaman ni dendre adakku ajak tersinggung dia pada itu ga dendre tahu singgung baik lilanta maupun apa tetapi tak dampang meraja ya sampai angka dendre ada tapasala ka ia reka bisa menyinggung perasaannya tapi tak dampang minallahi musta'an wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.